Dan huwa l-online show il-ġdid tiegħi Drink Ma' fejn insirna fit-taste buds tal-mistiedna tiegħi, insirna f'x'inhu mat-tomit favorit tagħhom, id-drinks li normalment jordnaw meta jkunu ma' bar kif ukoll l-esperjenzi li jfakruhom f'tomit partikolari. Dawn kollha jwasluni biex nikkrea drink li anki intom mid-dar tistgħu tagħmlu. Illejla il-mistiedna tiegħi il-cocktail favorit tagħha huwa il-Whisky Sour. U fil-fatt ħanipprova l-Whisky Sour, però apparti minn hekk ukoll kreajt twist interessanti, avventurus u sajfi ta' The Classic Whisky Sour. Miegħi wara l-bar illum Miss Ira Losco. Welcome back. Ira, Thank you. illum ħansir nafna għat-taste buds tiegħek. Sowa. X'inhu l-ikel favorit tiegħek? Mela, bla dubju, l-affarijiet bil-kapoljat. Per eżempju, jinnaf burgers, meatloaf, shepherd's pie, bolognese. U minn dak it-tip li plat bolognese ma tbidlu ma' xejn? I love it, vera nħobbu. Bolognese, bispaghetti, farfalle, rigatoni, penne, insomma. Meta kont falek Ross. Le, Ross Bolognese, le. Darba affarijiet. ross il-forna mill-ħazin għaġeb, imma ħazina, dak it-tip ma U umbrajtu. Umbrajtu daqsek, ma nikolx ross il-forn. Minn meta kont fall il-Bolognese kien Ija. il-platt li tista' Dejjem, terbaħlek per eżempju, l-mami tagħmel borma hekk u jien nżilla saw. Nikol hekk, bil-kuċċarina. Minn dak it-tip tfitted bil-ħobb. Love it, Issa, domanda li għabli ħatkun naqqa diffiċli biex tirrispondija. Sowa. Min jipprepara l-itje Bolognese? Il-mami jew Sean? Mela, Sean jaf li meta għamel il-Bolognese, mela jiena jogħġobni l-Bolognese ta' Sean, imma Sean jaf li hu jagħmlu delikat. Issa jiena nħobb oħti per eżempju Lisa dejjem tgħidli inti your cooking is rustic. Jiena nħobb hekk biċċiet naqa' ċanki. Anke meta nagħmel soppa per eżempju. U Ira tiġi hangry. Kont fil-passat, meta kont żgħira, missa ħafna drabi kolli nagħmel daw il-dieti strettissimi per eżempju, fimt, meta kont ħanidher fuq it-television u hekk. Issa tal-età tagħna nibdew nimmajnaw, tibda eżek kif minix nonqos ġimgħa. Irrid naħdem iktar. Allura, ovvjament Nikol inqas I can't get hungry. Ira, u jekk tkun mal-band, tkun eżempju forsi qegħdin touring, jew tkun qegħdin taħdmu fuq xi album ġdid. Hekk tippreparaw hearty meals jew take-outs ħalli tiklu Mela, malajr. aħna meta konna nitturjaw, meta konna touring, kien isajjar il-gitarrista Lix u vera kien isajjar tajjeb. Però kien hemm drabi li nsajjar jien. U darba niftakar sajjart borma Bolognese u insomma kont rich dakinhar ħallejt il-band warajja insomma tgħidux tixerbuk is-soltu Mami mode. Ili mami mode, ġifieri żmien twil. Insomma, ovvjament kienu xorbu, meta wasalt lura d-dar, sibt il-Cannibal li huwa d-drummer tiegħi fuq il-fridge jiekol minn ġol borma Bolognese jagħmel sloppy joes. Jagħmel sloppy joes bil-hops. Amerikanata. Bolognese jiekol. Irrabjajt. Mhux irrabjajt, ma tipo jinnafsa situ x'intamel. Xtaqt li tippreparaħulhom sieħek blaġin. Mhux hekk imma kienet iklu hekk. Ira, jekk qiegħda bil-qiegħda ġo bar ġi cocktail menu fidejk, l-imtażel cocktail. Naħseb Whisky Sour. Kont naf li ħatirrispondini hekk. U għax kont naf li ħatirrispondini Whisky Sour, illum għandi task żgħira għalik. Sewwa. Ħanipprepara The Classic Whisky Sour. Sewwa. U inti ħadduqu u ħataddi l-judgment tiegħek. Però l-judgment tiegħek trid taddih kif kont taddih fuq X Factor, ġifieri telabora naqra, tispjega. Jekk trid tasal semmek li tibki tista' tasal ukoll biex int tipprepara Whisky Sour għandek bżonn li l-bar tiegħek ikun stokjat bil-bourbon whisky, lemon juice, vanilla sugar syrup u egg whites. Jew inkella tista' tiklikja fuq il-link ta' Hansa Wines and Spirits online shop li ssib fid-description ta' dan il-video u tirċievi pakk id-dar b'dak kollu li għandek bżonn biex tipprepara il-Classic Whisky Sour. Għal-Classic Whisky Sour ħanitfgħu żewġ shots. Bourbon whisky. Jien vera ġobni l-bourbon. 3/4 of a shot. Lemon juice. Have a shot vanilla syrup u mbagħad ħanitfgħu
have a shot egg whites. Issa, peress li għandna l-egg whites, trid tagħmel dik li jgħidula dry shake li qabel ma bdejt nirriċerka għal dal-programm ma kellix idea x'kienet, però meta għandek il-egg white straight. Tħawwat mingħajr silġ, Sewwa? imbagħad u trid tagħmel ammont ta' minuti. Kemm? Biex nkun preċiż miegħek trid tagħmel 5 minuti li għamel l-egg whites. 5 minuti. 5 minuti. Sena ħammurna me xi ħaġa. Issa fil-każ jekk trid sakemm ħanagħmel 5 minutes nix-shake it tista' toqgħod taħt id-dirdi. Ħanamel plank. Plank 5 minutes. Ħanara jirna xrix namel plank waqt li inti qed tagħmel il-5 minutes shaking. Tlaqna, waħd. Inti qed tħaddem il-biceps, jien qed inħaddem Ara l l-vina tal-biceps kif ħataqbes. Biex qegħdin. 1 minute. Kemm il-minut? Issa x'issa la tbassa stalija li tnamilha. One and a half. One and a half. Is-serjet 35 day ta' daħġi 36. Il-vina tal-forida qed turi ruħha. Inti l-vina tal-bajza, bejna l-vina tal-forid. Suġġeriment wieħed. Tipplankjaw. Suġġeriment wieħed. Jekk tkun qiegħed tħossja n-nies u tkun se tagħmel whisky sours, prepare them in batches. Biex qegħdin? L-aħħar 30 seconds. You're serious? Yes. Jien naħseb irna xinna għaddew il-5 minutes. Oh my God. And here we go. Sabiħ, Sissa mill-kulur jidher promising ħafna. ħafna, ħafna. Bħala measurement. Nice bit of froth. Tinsiex il-ġudgment tiegħek irid jasal? Kif kien jasal? Mela żomm ħanibda nibki. The classic whisky sour, l-opinjoni ta' Ira. Mela Owen. U ġobni kif ir-rappjajt. Le Owen, vera tajjeb. Jekk inti ħatiħu karriera fil-bartending, tipprometti ħafna u Taħseb għandu jkun is-signature tiegħi? naħseb illi għandu jkun is-signature tiegħek, imma naħseb illi għandek iktar xtafrina. Jiġifieri bl-esperjenza jiġi aħjar. Mhux da, le, naħseb illi inti tista' tagħmel affarijiet oħra Fimtek. illi huma tajbin daqsdajjek mhux aħjar. Nispera li l-jmiss li ħanagħmel ħajġi aħjar. Ira, inti it-tomit tiegħek, Yes, l-esperjenzi tiegħek wasluni biex nikrea naqa' twist għal classic whisky sour. Sewwa. Dan it-twist semmejtu The Whisky Wonder. Biex tagħmel The Whisky Wonder, għandek bżonn li l-bar tiegħek ikun stokjat bi blended Irish whiskey, trid tipprepara wkoll homemade melon juice, jiġifieri pratikament juice tal-bettieħ, għandek bżonn ukoll ftit lime għal garnish u ginger ale biex tittoppja fl-aħħar. Tista' wkoll tistokja l-bar tiegħek għal Whisky Wonder billi tikklikja fuq il-link li hawn fid-description ta' dan il-video li ħajjieħdok fl-online shop ta' Hansa Wines and Spirits u minn hemmhekk tista' tirċievi l-pack b'dak kollu li għandek bżonn biex tipprepara l-Whisky Wonder id-dar tiegħek. Ira, għal Whisky Wonder. Sewwa. Ħanużaw X'għandna bżonn? blended Irish whiskey Aha. li minnu ħanitfa' 2 shots for biex ħaniprepara Nice, tnejn. Imbagħad għal dan id-drink għamilt naqra homework qabel. Pratikament il-ġurnata ta' qabel li tkun se tipprepara da drink tista' tipprepara melon balls. Pratikament tipprepara minn bettieħa friska naqra blalen li tpoġġihom fil-freezer biex imbagħad tkessaħ id-drink u ma tużax ħafna silġ ħalli you don't ħalli ma water- jkollokx eżatt, you don't water it down. Imbagħad fil-shaker tiegħi ħanżid il- Melon juice u Eżatt. Imbagħad ħanitfa' is-silġ. kemm għandek minuti issa? Le, issa freestyle. Issa Mela freestyle. m'hemmx planking. Semi Ġibtu. plank ħanagħmel. M'għandniex ħafna ħin ġas kemm inkassu naqra żejra drink. Nice. Hawnhekk għandi il-melon balls. Ħanpoġġi wkoll lime Nice. to garnish. Very nice.
Ovvjament mhux ħanimla t-tazza kollha biex inħalli spazju Għal-ginger ale u xek? għal-ginger You're ale topping it għax up with naf ginger li ale? inti tħobb Yes. il-ginger ale, allura I love it. Nsejt li kien hemm il-ginger ale. Nice fizz. Pool drink ieħor jisu da. jien hekk naħseb li huwa drink sajfi Ara jien kemm jimpigi. u minn dawk id-drinks Cheers. very easy to down. Cheers, importanti. Look into the eyes. Really nice. Pool drink. Totally. Pitcher. Tiċċajta. Bil-qeda u tqajjimnix. Vera tajjeb. Dak huwa il-Whiskey Wonder li fl-opinjoni tiegħi ma tistgħux ma tippruvawx id-dar. Vera tajjeb. Proset. Proset. Cheers, Ira, grazzi tal-li kont miegħi, vera ħadd gost, meta trid dal-bar miftuħ. Tista' Grazzi. tiġi. Is it good? Is it bad? It's good. It's good. It's good. Biex tiċċelebra l-okkażjoni speċjali grazzi għal Hansa Wednesday Spirit għandna rigal Thank għalik. you. Grazzi ħafna. Grazzi. Thank you. U saħħa, qabel ma ħallikom nfakkarkom li jekk dan il-weekend li ġej ħad toħorġu nfakkarkom biex tistokjaw Vit2Go Hangover Aid. Tħalluhom fil-komodina tagħkom qabel torqdu tħalltu sa xejn mal-ilma, tixrob, torqod u żgur li l-għada l-ġurnata ma taħliex imma tkun tista' tgawdiha. Ciao, saħħa. Ciao. Tinsawx li jekk intom tridu tippreparaw the classic whiskey sour jew inkella the whiskey wonder, tistgħu tiklikjaw fuq il-links li hemm fid-deskrizzjoni ta' dan il-video li ħajoħdukom fl-online shop ta' Hansa Wines and Spirits. Tordnaw il-packs u tirċevuhom dirett id-dar.